Nagale di Fiberia. Mamansin, mara kadi kecamit, badan kam tam namta, pem kaya, dia kecai beri kuju. Pi, habis itu bukan dia kepangwan keren mentak long. Ngakui, nak members, dia kekasih teruseti, lalu entah, hak itu kakat kena cari, walau hangtai pos central library. Pi, mentak kat pengayaan silum senang. Ikli yang bagi buku jingkli. Bagi kedokti roh juga po, yang pi tadi katlah juga LPP. Ngatengong ngamte katlah juga LPP. Ngamdan bentang bagi demi parti naduk mer har kisi. Na iba ka parti ke dia tang uniform. Party is only uniform, anybody can wear, but you need a player to score a goal. Kata ka dikicing lang jangan. Pi halar ka dikicing le jaga kakas. Kata ka khasi atrocity. Ni kibarit nim tip ai kajing le yalap chuki mala kisna an persutu ke paiba kumnon perno ika kin khasi ha ka khanit ba frang la le ban itu no daga daga cabinet to se kate bro iman kade ke ai ka don se in that nam ta election by election MP persoan kabalungo kalong kumno u president yo ka khasi atrocity habau le yalap kulang jaga kumno wong pangila lum sa ngin kerpat bakit tulong dekat tak special session apa assembly boleh tai ke kin kasi kata ke kecil sisa pi mana ketua bersama assembly apa kirai ke motion lari ke question speaker bunsin jong this motion or question should not be tabled in the house it should discuss in the parliament in the cabinet okay pi hadim kejiki yung kakasi atrocity apa kejilam yung president Dr. DRL Nonglai nimtip kendit kami nak kabinet yang pra itu yang akin kasi bat karo kemudian ke official language ndrei kejintmu kejongi kalong bangin ras was for assembly balik kan dekat adar assembly but halo kete kejing itu kendit lebih penban wala sign the governor yet the ordinance pi ki ordinance apa meja jingi kipun ki ordinance ndrei gini manut penong kadin tak anjro apa meja jingi kadin tak anjro kani ka ordinance ke bersaing gubernur ngatip kanang posisi ro hamne ke jingkran ju president ka gas wong bakam no ba nadu artar san ba ka sarkar kami tailang berti MP wi ibu Dr. Led Ricky apa parliament paiba sakita jengki khan uju kran berbor habide begede fang habide tingkasi batkat ndai kani ke jingkran yu kalau kamu nyopen bai Dr. Led Ricky kibak kabak parlimen berkoi ke borom yu ngap pendam jur kalau gati kecingkran jong deu Dr. DRN Nonglai beri presiden juga kas ngap pendam jur ikti kentin ki keren jimu ide borom bet pramawi nadal kata ke jiki akak tin kasi weki kasi umde karo ki ke kasi athor sueti kamde ke karo athor sueti ki ke kas kamde ke GAS kendit ke lik ke kas na pos sekretariat semacam hook. Balik ki pelok jangan ki betulang hapo ka khasi atrocity. Hapo yang ni meeting ki kane smart politics. Smart politics ni ngapat ngapasutu ka tag smart politics. Ndai menta mai tabas ndon ya kata politics. Ngamdan menta ba ka politics. Itu ki bedan menta ha ka politics kamtam president jong ka sang Dr. DRN Nonglai udah berdesain season kata kecing tawa aja wat pun budnam ya ka khasi atrocity berkoi kajila juga maroi pun budnam ini berkoi apa pitu unang tu habuk tu utu tamaroi dem pin bitit pin budnam be snow kata gerkong apa pitu tu maroi wadi pin budnam be snow berkoi kani kajila juga kalau pin budnam ya khasi atrocity berkoi niru ki members ngapadam jur kalau kajila juga pi kani kejingla keju kapau kadang ke berselengkat kumnoi kata ordinance bansna dari konsultan yang kuat sama haji sa kejini tai ke along haka arpo haka kandai trik kandai long ka khasi atrocity ke krensa ke ong ba na kalian ka kas ka karpat ri ka sarkar ba ka por ba ka thau di kendon haka ba dei ba dia kadai bin slokang bagi dikhot jongka khnang ba onla ban penpa ban ba hagno gorkom kebabyang
lang knang bala perulong pertenun kami ke tim khasi sadu ke kedan pole basalor ne dikri lebel pi kat kum ketendan ordinance ke basau thangte ke pau sai klar bai tin khasi bat karo on itu ta hapo district umde hapo ke state level hapo district ngam thot de khasi le po state level hagi director bagri gitai kabut impala ban thot de khasi ya ban thot de english tik ai kata ke jimut official language piu miso hapo miso ngero ig miso hapo nyu ong patat pakni patlun pali panga parut pasari parian pakwa som kata banyu we lai so san nyu praknespo ni hapo meklia menta idon hal santli ki ya ban yo umno khasi ho we alai so san nyu praknespo topnar haban yo we ale so san nyu praknespo ukaro haban yo sakni ka tham bi bonga dokni se skuchkong english haban yo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hindi wong 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hangta wadan ji per kadi kane ke hai kita ka official language kane ni haban ti ba ya kane nama kata nga i ba ka sarkar habe de ba kadi ka ordinance lade pen kala ro ngoi pa ai ngala mahaka tu kasi bisa meeting hapo state central ngala rai bangin khot kita ki export ke siampang bani tai hal kane in thabyang governor on sanjang ki ordinance nei mentap plak asia define kin ong mentang i kamdan ke ke parta npp bani khuni ki party ko fair hakane ko by election undan propaganda to koi pa dei kalong katao kalong dak bandra ai ki ordinance an pen pi pai pa ba preston tin song ong tada pipi malak samsem on penpi kade kene paida na kata sian kumpersen jam nut kung kaparo mentap markan country su porta men sam blanket kade ke por imat ke samsem habere by election na kata kentu ki paiba de husyar pada pechu pada perkat asin suang ke iba pide le ke iba pide ben rai namar ni i ba kade ke party hi ka national people party kamdan kertong kimdan menurut ni khon kat national people party mentah kali kro utiu doktor DRN nong lai utiu doktor nyang bam kot mentah ni happy hun persia ba doktor nyang bam si piki ya pra lada usi habisna usi lada usniu la repair dei ga kot chisin la bam knang pinung la shu haban bread snon saliu kharai lada haban thamdu snon kata kade kerkom pi nagalang jonga nga mirun bentai bat kane ka benta ka jingrung ju le ka bawai ka ba kmadu ngaw dawai u bau de ber resign sindon la i po media bun ki ba comments la de bla thot de jing thot ba per ki ong lada o president ka kas resign in that ka that do riang ye ki member nyo ka khasi athor sweti ngaw we la pla ya jong ba cha that mentang kring akmat pa da ba ai ba ki i ye ta ki jing ka jong nga mentang la pla ya jong nak ni ki baro la de plai kam balai ka cha that do rem hanu hak we kasi nak kata hak tu kasi dong sai sin kin win kim ki khao sai sin kin ki mau le mentang ila ki khao kila selen ki mau kila telun dei hak ni kum le jong new president jong ka kas o president jong ka kasi authority nga na kalyang jonga ma kentu ki pai ba hak ni election by election banwan phia ban perkhat ba tho siar pha kumno bangin pe kumno bangin hit yanong ngidi ba ai kabut ba yanong hindi ba ai lada long hak ni kom kumot ka chai bri dingi sai kan por lada ka tin ka yap lada kamrung ma khnet ba fra kamut kamdun jimot ro ya ka jingplan ka jungu ku ban yakun na ka npp ka rong mut bo ni kran hangte lada ujo dikatakan ke jingjok ke jingram ila anpatai kasyong hau pai ba ha kenjong para marwe ha kata sini on the long kata ka ba election tang kata lu